a Crna Gora kao država treba da ima što restriktivniji zakon o državljanstvu i kod nas dvojno državljanstvo treba da bude zaista da bude izuzetak, a ne pravilo. U tom smislu moram da kažem da je državljanstvo veza između države i pojedinca. Znači, zašto bi neko? Mi obično sad najviše govorimo o sporazumu o dvojnom državljanstvu Srbije i Crne Gore. Zašto bi neko ko nikad nije živio u Srbiji, ko nije rođen u Srbiji, ko nema nikakve korijene porodične u Srbiji, insistirao da ima državljanstvo Srbije? Naravno, može da se osjeća čovjek Srbinom u Crnoj Gori kao i Crnogorcem, Albancem, Hrvatom, Muslimanom, Bošnjakom, ali nikakva veća prava on neće imati ako se dobije srpsko državljanstvo. Nažalost, priča o dvojnom državljanstvu u okruženju često se svodi na to da ljudi koji su osuđeni u jednoj državi, a imaju državljanstvo druge države, pođu, imamo slučaj, na primer, mada to nije potpuno okončan postupak, slučaj Glavaša u Hrvatskoj, koji je prešao u Bosnu jer imaju bosansko državljanstvo. Tu zaista treba biti vrlo osjetljiv i ono što je problematično kod nas jeste da mi imamo mnogo slučajeva koji nisu potpuno definisani na pravi način. Imamo, na primjer, ljudi koji su po 50 godina živjeli u Crnoj Gori, koji po osnovu braka su mogli da imaju crnogorsko državljanstvo, pa u međuvremenu je supružnik umro i onda vi ne možete da ostvarite to svoje pravo. Tu se naravno moraju nalaziti rešenja, ali ne odstupajući onog centralnog stava da dvojno državljanstvo treba da bude izuzetak, a ne neko pravilo koje će poprimiti veliki razmjer.